Hey guys, so ons het hierdie glitter dumpling goedjies gesien op almal se video's. Baie video trading goed. Okay, so ons is curious, toe besluit ons ek gaan een kry, sy gaan een kry en ons gaan kyk wat is die hele geveffery oor, okay? So apparently was it a mystery rainbow dumpling? Okay, hy's bit. Hy's adorable. That's so cute. That's cute. Dis myne. Okay. Oh! Yay! That is beautiful, my sticky. Mine is beautiful. Dis die ek is nie te seker nie. Goue glitter met bolletjies in. Wow! Voel sag vir myne. Voel anders te voel. Oei. Dis so cool. Hierdie ene is kind of foamy, Melkerig. soos 'n foamy texture. En hierdie is soos 'n meer soos jy kan sommer sien wat daar binne aangaan. Kom ons laat hulle soen. Kom kies hom. Ja, dit is super cool. Even hulle huisie is so cool. Woo! It's all about who's winning this one right now, and I'm walking out with that money. Fine, we'll be friends after this. Awesome, let it Baie cool. go.